ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Amahubo 102 verse 2. Nxa uzuliswe isivunguvungu, nxa isibindi iqala kahle nxa aqhubeka nxa uzuliswa isivunguvungu nokuba ungasenaso isibindi, balizibusiso ngamagamazo, uzomangala ngokweza kwenkosi. Balizibusiso ngalangazinye, uzomangala ngokwenziwe. uJehova uyakwenzela okumangalisayo kukho konke. Nxa ubona labo abanemfuyo, balizibusiso ezinhle zakho, cabanga ngemfuyo oyithenjiswe, uzovuzwa yona ezulwini le. Balizibusiso ngalangazinye, uzomangala ngokwenziwe. uJehova uyakwenzela okumangalisayo kukho konke. 37-33. Hayi ngilungibheka lamanamba la wana izolo nje bekuyiwa abelesela 37. Ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe. So babathi verse 2 kodwa soqala ku1. Qala ku2 bese uzokuya extend. Qala ku11. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobubele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Lana siyadumisa uNkulunkulu, siyambonga ngezinto asenzela zona. Sibonga ngomphefumulo wethu ukuthi usasigcinile, usasiphe impilo namandla. Kungumusa lokho, kungumusa kaNkulunkulu ukuthi sibe nakho. Njengoba lisho nalaphana ukuthi yena uthethelela zonke izono zethu. Noma senza izono, siza kuye sicela intethelelo, uyasithethelela. Welapha nezifo zethu. Njengoba singena siphuma ezibhedlela, uNkulunkulu usibhekile, uyalapha lezo zifo zethu. Uthethelela zonke izono zethu. Ukhulula umphefumulo, ukhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, ukuqhelisa ngomusa nangobubanzi. Uyawukhulula umphefumulo wethu ekubhujisweni. Okunye ukubhujiswa kungenzeka kwenziwa abantu, okunye kuwukubhujiswa kokuhlangana nengozi. Kodwa uNkulunkulu masingakafiki leso sikhathi uyasiqhelisa, sisuse kulezo zingozi lezo. Simbonga uNkulunkulu njengoba naliculo lithi balizibusiso zakho ngazinye, uzibale ngamagama azo. Kubalulekile ukuba lizibusiso ngazinye. Busiso ukuthi uNkulunkulu ngiyamdumisa, wangipha abantwana abaphilileyo, abangakhubazekanga. Ngoba abanye abantu bathwele kanzima, abantwana abakhubazekile, behluphekile. Kepha uNkulunkulu usenze ukuthi
sibe i-medium class, asikho ku-high class. Wasenzela konke, siyamdumisa ngoba sinendlu. Abanye abanayo izindlu, isibusiso lesokuba nendlu nophahla phezu kwekhanda lakho. Simbonga uNkulunkulu nangefanisha yonke ekhona phakathi kwalendlu. Simbonge nangezitsha zonke ezikhona ngaphakathi kwalendlu. Siyamdumisa ngazo ngoba abanye abanazo, noma ufika kweminye imizi uyabona nje ukuthi umsokolo nje nezitsha namakomishi, kodwa la sinako kuze kunye kuhleli, akukasebenzi, akaze kusebenze. Kuyini? Kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi bala izibusiso akwenzele zona. Bala izibusiso nangemoto ekhona ejardini. Kuyisibusiso lokho ukuthi umuntu kaSunday 4 wenza yonke lento lena, nemoto yabakhona. Kwaba isibusiso lokho, nokuthi sihlale nezingane ziye esikolweni, isibusiso lokho. Nokuthi enye ishadile yathola abantwana aba-right, abangakhubazekanga. Kuyisibusiso leso esifanele sisibonge kuNkulunkulu. So siyambonga uNkulunkulu. Isibusiso esikhulu futhi ukwazana naye nokumkhonza nokwamukela inkosi uJesu Kristu ukuthi ungumsindisi wethu. Isibusiso esikhulu sokukholwa uJesu, ngoba uyabuka abanye abantu, abanye abaphambi kwethu vela sebagugile, abanye ontanga yethu usaba nokusho naye makakubheka, usaba nokusho ukuthi sasifunda naye ngenxa yokuthi umhlaba uyabaravaza ngoba baya emnandini. Kanti uqala kuhlakanipha ukuza endlini kaNkulunkulu, then yonke into uzoyibona ngamanye amehlo. Ekusho ukuthi sibala izibusiso uNkulunkulu asenzele zona. Njengoba isho nale ncwadi le, siyabala ngazo, siyamdumisa ngazo zonke izinto asenzele zona. Yabonga. Nxa usulisisivungu nokuba ungasenasisibindi, balizibusiso ngamagamazo, uzomangala ngokwenza kwenkosi. Balizibusiso ngalangazinye, uzomangala ngokwenziwe. uJehova uyandikwenzela okumangalisayo kukho konke. Nxa ubona labo abanemfuyo, balizibusiso ezinhle zakho. Cabanga ngemfuyo oyithenjiswe, uzovuzwa yona ezulwini le.